Mana shimagizwa, mana tukwigine, ibiremwa n'ibikuyoge, isi yose itoyaye, abamarayika baririmbe, abaserafini bacurarange, aberanda batugumirize, tukuninaze tuguhe impundu, uri Mana yo gushimagiza, iwe Mana waremye byose, uri Mana yo gushimagiza, uri Mana nyene urukundo, uri Mana yo gushimagiza, uri Mana nyene ububasha, uri Mana yo gushimagiza, abagwaye urabakiza, uri Mana yo gushimagiza, abababaye ubaha umugisha, uri Mana yo gushimagiza, abagowe urabatunganiriza, uri Mana yo gushimagiza, waduhaye ikinege cawe, uri Mana yo gushimagiza, ngwaze kw'isi kubana natwe, uri Mana yo gushimagiza, ngwabonereho no kuturokora, uri Mana yo gushimagiza, Mana hashimagizwa, Mana tukwigine, ibiremwa n'ibikuyage, isi yose itayaye, abamarayika baririmbe, abaserafini bacurarange, aberanda batugumirize, tukuninaze tuguhe impundu, uri Mana yo gushimagizwa. Tugiye Kristu bakunzi b'ijambo ry'Imana, mwebwe bana ba Rudasumbwa, aho muri ku mpande zine z'isi, muragahorana inema y'Imana, musagwe ubutungane bwa Rudasumbwa, muhore mu mababa mu gitutu ca mushobora byose, maze mu byo murimwo byose mugire umugisha no mugwiza. Uyu ni umugisha ukomotse ku mutima w'urukundo, uyu ni umugisha ukomotse ku mutima w'ubuvukanyi, uyu ni umugisha ukomotse kuri Kristu webuye abubatsi bari barataye ariko ryahindutse kuba iremerezo ry'imfuruka. Mubyakire uwo mugisha ubabe ko uvuguruze imivumo mwavumwe n'abatabakunda, uvuguruze imivumo mwavumwe n'abanyeshari, uvuguruze imivumo mwavumwe n'abo mwagiriye nabi. Hari intege nke tugenda tubamo mu buzima bwacu, tukisanga abo twazikoreye batigeze batunezererwa, batadukunda, bagaca batuvuma, kandi wa muvumo ugaca ugira uburemere ku buzima bwacu. None rero muri uyu mwanya magaze ngaha mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mvumuruze buri muvumo wose uri ku buzima bwawe. Uwo wagizemwo uruhara nawe ufite ubushobozi bwo kuwivumuruza mu kumva ijambo ry'Imana, mu gusenga mu kuri no mu mutima, mu kwihana ibyaha byawe, mu kugira utwigoro, mu kuri aho wagwaye, mu kuri aho wafunzwe, mu kutajyajyanya Imana kimwe muri 10. Ibyo byose biragukura kwinyatsi, biragukura kwindyarya, biragukura kwibyonyi. Ariko umuvumo udafisemo uruhara mu izina rya Yesu Kristo ndawuvuguruje. Imana yonyine amahoro iguteturure, mu byo uyisaba byose ubihabwe mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu, umukiza wacu n'umucunguzi wacu. Kandi wumve ko uri umuntu udasanzwe, wumve ko uri umuntu watewe iteka na Rudasumbwa, wumve ko agaciro kawe gatashobora kuvogerwa nikije kwivanga mu buzima bwawe. None rero dusenge tuganire. Hasenguza akamaro ko gusenga abakobwa beza, hasenguza akamaro ko gusenga abashingana, hasenguza akamaro ko gusenga basore mwe, babyeyi mwe, bakenyezi mwe, ba Kristo muri ku mpande zine z'isi. Gusenga bikuraho icyo cyose gihanamiye ubuzima bwacu. Hari igihe negwa n'agahinda kubw'ibyaha
binyugarije ariko nserutse imbere yawe bimbohore mbemwera ndamukiza dawe manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane inyobozo zawe zinumbere shobore kwamankuyoboka n'inkomezi zawe n'inyobozo zawe n'ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe byose bitumbera uruhanga rwa twebwe ubwoko bwawe kugira ngo twame tukuyoboka mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye cyane mukama kuri iyi saha turi bazima twebwe abana bawe aho turi hose ibyo turimo byose mukama tugirira ikigongo wakira amashimwe avuye mu mitima yacu na cyane cyane ko tuzi ko mu mashimwe ubyagira kandi ugakora ibikomeye. Dawa twese ubyagiye mu ijuru ubwiranda bwawe nibushwara imitima yacu mukama tutandukane n'ibyago kuko bizana ibyago tutandukane n'umutima mubi kuko dutandukanye nawe tutandukanye n'ubugome kuko butwigiza kure y'ububasha bwawe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru uyu mwanya nutubere rafu udukize ingwara z'ubwoko bwose udukure ko imivumo y'ubwoko bwose we dawe ubyagiye mu ijuru uwo mwanya nutubere shalom ibiduteye ubwoba bidusuzuguje ubitwigize kure mwami Imana nyagora ku ngoma. Dawe twese ubyagiye mu ijuru uyu mwanya tubere shama ba muri twebwe twibere muri wewe gutya isi ibone ko turaba ambasaderi bawe kandi umuambasaderi yamafite agaciro mu nyonga zuwa mutumye karatsinda niwe waturemye utwiremeye uturemera muri umwana wawe Yesu Kristo none nyagora kunga uyu mwanya bimenyekane ko turi ubwoko bwawe turabanyantege nkeyi turabizi turabanyamibabaro turabizi kandi ibyo byose ntibitwemerera ko imibabaro idomina ubuzima bwacu. None rero ndatakambye ngo amarasomera nda Yesu Kristo ko nemezanya n'umwuka wawe ukorera muri twebwe ubwoko bwawe ko ayo maraso yamenekeye ukwezwa kwacu nitwezwe muri uyu mwanya. Marasomera nda Yesu Kristo nakore ku mpande zose z'ingingo z'ubuzima bwacu nakore ku isonga ry'ururimi rwacu aho twamaze kwijigwa n'umwuka wo kubesha atyorogwe ntituzosubira. Marasomera nda Yesu Kristo akore mu bwonko bwacu dutunge ikibyiringiro n'ibyizigiro nk'abasogokuru tubone gutabarwa. Marasomera nda Yesu Kristo nakomeza ingingo zacu mu izina rya Yesu Kristo maze ubutware n'ubudahangarwa bw'ijuru bitubeko. Kama Yesu komeza ugaze muri twebwe ganza kugira ngo dukire ganza kugira ngo tubohoke ganza kugira ngo tumuguruke ganza kugira ngo duteturugwe ganza kugira ngo tunezerwe ganza Yesu ganza kugira ngo ibyabozwe bisubize ubuzima ganza kugira ngo ibiboshe bibohoke ganza kugira ngo ibyonyi bituvire mu buzima ganza kugira ngo abakobwa bawe bubakirwe bari kugutakira kugira ngo barashaka ingo bakaravuga ngo nta nizo turigera twubaka zibahe urugo n'umugambi w'Imana kandi ni inyungu y'Imana kumwe n'umwana w'umuntu yisobanukiwe ruduye kugira ngo ubwoko bwawe tugwirire mu buntu bwawe uzobukoze twakwemere ko nuziduha twaze gusabye tuzogira igicaniro cyawe muri zo kandi twakwemere ko nuduha urubyaro twarugusabye tuzokurerera rukaba urubyaro rukubaha nk'uko bishaka twaranagusabye mukama ko ukomeza ukatugirira neza kugira ngo dukure ku cavu ubu bukene imyenda ibi bitwijiriye bidukure ko nyagora ku ngoma mwami w'abamuzobukoze mugira neza mutabazi murengezi tugirire neza urakoze niwe jambo rizima mu izina rya Yesu Kristo tunezerejwe no kuba abana bawe amen. Yambirera amahoro ya Yesu Kristo ahaze umutima wawe mu Kristo duhuriye muri rizamurazi ko kwa gatanu keshi Yesu taganiye ku nyigisho zo kubohoka kandi nazo nibaza ko tujya kuziganira ko tugira indoto nibazo mwabajije. Mu Kristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima sindasoma nuko nzi ko ari umuhera tugire Kristo
ngo naraye ndarota mbona turyamanye na fiance wanje turiko turaganira ariko nabona atakintu na kimwe duhurizako. Hama nca ndamubwira ahindukire, nca ndamuha bizo kwitama, aca aranyishura, aca ambwira ibyo nza kubwira mama ndanga. Hanyuma nca mbona impuzu zanje zari muri valize bazivanze n'izindi turi kumwe n'abandi twiganye muri sogondere. Ndababaza ngo izi mpuzu ni zande, turaburanye neza. Haciye umwanya umwe aca araza arazitoramwo zose arazitwara avuga ko ari iziwe. Ndamubaza buke buke mu gutwi ngo nizo udandaza, anyishura ibintu ntatahuye. Ndamusubirishijemwo nka gatatu atabyo numva, nca afata nk'uko nabyumvise ndabiheba aragenda. Hama nca mbona ndi kumwe na mama na grande sœur, mama ariko araduha itomati ngo tudandaze. Nabona mukuru wanje yanze itomati hirya cane yaho nagira ndandaze, nanje nca nja kuzitora aho nari nazisize mw'ibarabara ziri mwigunira hamwe n'intore n'ibiraya. Nabirya mukuru wanje ngo nabwira mukuru wanje ngo itomati zimwe zimwe ndazidandaza 1000 izindi 500 kuko nabona ari nziza cyane. Intore nazo baca bambwira ngo banza ukuremwo izo zinyerera. Ndazikuramwo, nabona kandi ngira ndandaze intore nziza cyane. Nishitse aho nazidandariza ncasanga badandaje ari benshi, nshashikira aho bariko bararinganiza isombe ngo ndahadepoze ryagunira kugira nje kurondera akameza ndabishirako mu kubidandaza. Byoba bisiguriye ubundi ni ukuvuga icyo cyo kwa fiance wawe kubona mwari muryamanye, ubundi indoto zifise intego zibiri. Fiance wawe wabonye muryamanye sibyo, maze kubona muryamanye muriko muraganira. Kuba utibonye musambana cyangwa mugirana cyakubaza iby'ubusambanyi ni ikimenyetso cy'uko murabihuriza ko muri jajanye. Kuba wabonye mwari muryamye ikimenyetso cy'uko nyene urumva nyene muriraramiye, muri abagenzi, muri inshuti kandi nta buryarya. Ariko rero ngo wabona atakintu na kimwe muriko muhurizako. Nca ndamubwira ahindukire, nja ndamuha bizu kwitama, aca aranyishura, aca ambwira ibyo nza kubwira mama ndanga. Tubanze tuze ngaha sibyo. Ubundi iyo ubonye mu ndoto wasomye umuntu ni ikimenyetso cy'uburyarya, kandi burya ushobora kugira uburyarya umuntu utabizi. Nk'ubu urashaka kuca uvuga uto yaje kabisa ndamukunda umusheri waje nta buryarya kada. Ushaka kugira uburyarya umuntu utabizi. Nk'ubu jewe nagiye gusobanukirwa ko umugabo wanje namuryaryanije, biyogira byaranyangaranye. Nabisobanukiwe kubera gusoma Bibiliya. Hari igihe ubona imbaraga z'umuntu, ubona ububasha bw'umuntu n'ubushobozi bw'umuntu, wewe ukavuga uti ashoboye iki, kumbe ntaco ashoboye. Ico gihe ubu ngejya ku muntu. Reka mbakarorero, Yuda siwe yasomye Yezu Kristo. None ubaza Yuda kiratse umuvumo arafise w'umuryango w'uburyarya kwiha. Mubaza ko Yuda yarazi ko Kristo, yamenya ko Kristo bigenda kujya. Mubaza ko Yuda yari gukora kijya kintu. Kimenyetso nuko yiyawe yatigeze yiyakira. Atandukanye na Delila. Bwatandukanye na Delila kuko Delila yarabonye Samusoni bagomba kumumena amaso, baraza Samusoni Imana iramutabara, Delila arongera. Yuda naho Imana yo kumuha ikimenyetso uri kuraba Yuda uko byagenze. Yuda ntiyibye ari kugenda kuri. Kubera iki yari amafaranga ya Kristo yo kugurisha Kristo, avuga ati Kristo ibintu arabyibambura. Nuko intera zikoja gupfa rupfu. Mugabo Kristo nawe kubera ko byari mu isezerano ntibyakunda ko akora igitangaza ngo urwo rupfu arusimbe rw'agashinyaguro, kandi aribyo byari byanditswe. Rero hari igihe ukundana na mugenzi wawe sibyo, ugakundana n'umugabo wawe, uwavuga uti umugabo wanje arabibona ko nitanze, ugasanga nabibona kubera umuvumo muriko. Arabibona ko ndamuhaye bizu, ndamweretse ko nawe tutariko turahuza, ndamukunda nk'isi mu sport, ugasanga nabibona. Mwangu ino yaciye ngo ubwire mama wawe wabyase. Urumva nukuvuga iki rero, ubundi umutima ufise ni kwa kundi ushobora gukunda umuntu. Wowe atacyo murize bavuga ati ibi ni muri rusange.
kumbe nikameze indani muri we niko bigenye birimbitse nimba ari umuvumo nimba ari iki kumbe nikimenyetso Imana yaguhaye muga muri nyakimenyetso we niwiyakire muri nyakimenyetso ahubwo ukihanganira umubabaro kuba gusoma umuntu mutace muri ko murahuriza ko nikibatereka na Yuda na Yesu Kristo naco bahuriza ko Yesu Kristo kuko arabizi mwibanga ko Yuda yiba amashikano agakomeza akamwirekera kuko igihe ciwe cyo guca urubanza kitari bwagere cyo gituma no muri Bibiliya ari igitabo ca Yuda cyo gituma no muhanuzi avuga ngo Yuda ngo nayo ciwe candikije ikaramu y'icyuma handitse ko azobabarirwa baserukira ry'amarembo 12 y'ijuru harimwo irembo rya 4 kandi n'irembo cami nukuvuga rero ari ikintu kiba caragenywe ku muntu wowe ukabura umugore kumva umugafise umuvumo uwo muvumo muriko kiratsigiye yaturiye Imana kiratsigiye nyene Imana yagwanye gushika no katsikanyuma naco Samueli yari gukora ngo Sauli yongere yemegwe n'Imana Samueli yarakoze igishoboka yaremegwa n'Imana ni waserukira Imana ngaha kwisi mu bantu babyeho no mugore ararira aramurira Imana igera ku rwego ibwira Samueli ngo uzoririra ikigonde nk'ico gushika ryari ubyumve rero ko ngaha ari mu mutego muraryamye ni kuvuga uko kuba muryamye yaba mwari ko mugira ikindi kintu gikora burana no mubiri yari kubarinda intero y'indodo sibyo ubwo bari ubuhumana mugabo kuba nta ntero y'umubiri nakuvuga ngo agashaka ngo ko turyamana ngo ko tugire ni kuvuga igituma wabonye muryamanye na sheri wawe mugataca muhorizako ni kuvuga wari yakiriye uravuga uti urabona utukorwe twiwe urabona utugonde twiwe wowe uravuga uti niko nabandi bose bameze bizogira gute kazima n'umusheri wanje mugabo ntabwo ari umusheri wawe pe kuba tace mwahuriza ku gacindukira mu abizo ni kandi by'umwana mukobwa avuga ati Mungu niwe twakundanye ndamukunda ukuntu ngirane mugakagira ingeso Imana ikwereka yuko ku byukuri sumunga Imana yo gushingira ugasanga uri umukobwa Imana yizeye uri umukobwa Imana yemera avuga ati jewe nta Mungu nda yawe imborerwa nk'ubu no gushingira ugakomeza uti niko bose bameze nibiki bizohera nitumara kubana niyo mpamvu we wihanganyuka mu abizo sikimenyetso cyo kwa Yuda no wihanganye mu abizo muri uko kwihangana kuko mugwe ibi bitandukanye Yuda yabikoreye musi mukabikoze Kristo batari kumwe we mwari kumwe ubyumve nimuce mwibaza ngo nukwigobyora mu kurotora no Yuda yagurishije Kristo ku bandi bantu mugamwebwe ni face kandi abantu mufitana ni intimate sibyo nikuvuga rero mumva ako ka difference nikuvuga rero nikimezo cyuko wihanganiye ubutagondwa bwiwe kuko kuba mutari ko murahuza ugakomeza mugaharira bisigura ko ubufise ukuri kwawe nawe ufise ukuri kwiwe wewe urakwihanganira uramusoma mweretse ko naho biruko ndagukunda kuko ubundi umuntu mwaririye muri abafiance mwari ivumbura undi akivumbura iyo rero hari mwaciye agaruka cerekana umutima uciye bugufi naho biruko ndagukunda uramuhindukiza umbwira naho biruko ndagukunda muri uwo kumubwira ngo naho biruko ndagukunda nawe aciye agondozwa kugira icyo ubwira mama wawe urabyase bisigura iki ko n'ubundi bidahuye n'amarangamutima yawe urumva ko ari iyo confusion harimo ugutandukanywa kwawe n'iki n'umufiance wawe rero ngo yabandanije indoto yawe ngahe hepfo sininda kuyisoma mugabo hari n'ubundi indoto yawaje mu bindi bipande urumva iyo ninuze iyo ni nka crende kuri fiance wawe kwatacufise ngo muhindure ushaka kumucira bugufi mugabo n'ubundi agakomeza agakora ibyo wanka bidahuye n'indangagaciro zawe kushobora kumwihanganira mugaga agakomeza akakubabaza ku buryo bw'uko ibyo azokora utumva ko bihimbaye ababyeyi bawe byo gituma byakubwiye ngo gutume kuri mama wawe wabyaza undi si wowe watumwa kuri mama ngo nzoza kuko aca inzogirane no kuba yagutumye muryamanye kandi umwihanganiye nk'uko akagutuma kuri mama wawe ukabyanga bisigura iki ni nk'uko woza ubona nk'ubu nagiye mbona abagabo narababwira abagabo bafise imivumo ugasanga nk'ubu umugore wiwe mwarabanye mwarakundanye murabana ababyeyi barabashingira kose kabaye ugacuza namwe ababyeyi biwe ukabatoka nabwiye uwo n'umuvumo rwose n'umuvumo cyane kandi rero uwo muvumo naba ari umuntu yoroshe nimba hari ikintu mu buzima bwanje natanguye kuboza ku bana banje nababwiye tumviritse
igihe cyose mu gukura kwanyu muzokwame mwubaha ikintu cyitwa umubyeyi, kuko nato banyokobukwe nato basobukwe uwo mwubahiri cyane, kuko amakosa ya nyokobukwe n'amakosa ya sobukwe uravuga uti mbese ko Imana ivuga ngo basonanye kugira ngo ushobore kurambira mu gihugu Uwiteka agwaye kubamo, nimutuka nimufata nabi nzogira iki? Bizogenda gute? Bizogenda gute? Yaba mama wanje namushirahe. Nukuvuga rero kuba yakubwiye ibintu wumva ko ukabyanga ni ikimenyetso cy'uko mvise ko bitohimbara umubyeyi wawe, kandi ibyo si wowe yatuma ko ngo tuzogukoya tuzogirane, no, ni ikimenyetso cy'inyifato mbi umubyeyi wa atosiporta, kuko mama wawe umuzi. Byumve rero uwo rero uba ari umuvumo uri kuri uwo muntu. Abyumvise? Aha, ngo hanyuma nca mbona impuzu zanje zari muri valize bazivanze n'izindi ntuzu wazivanze ni kwa gucanganikirwa, bazivanze n'izindi turi kumwe n'abandi twiganye muri sogondere nabo bazanguze impuzu n'izabandi turaburanye neza. Haciye umwanya umwe acaraza arazitoramwo zose arazitwara avuga ko ari iziwe. Nca ndamubaza bukebuke, ukumubaza bukebuke wanamubaje ko ari zadandaza kumbure kugira umugurire ni kuvuga iki? Wowe yumvira ubundi impuzu mushimuka n'indangagaciro. Ni ahandi usanga wari umukobwa w'indero mwakwera uwo muhungu wagumye mwizigitirira ko ntubone sinye nimwe ko atari uwawe, ugasanga usigaye harugwa mu nda utari ndaye, ugasanga usigaye harugwa mu babeshi mu bagenda joro utariwe. Kumbe ni kwiyambira mu rukundo rutari urwawe, kuko ngo impuzu zawe zari mwivarize mugusanga zavanganywe n'abandi mwiganye muri sogonde, ngutakaza indangagaciro. Urumva? Kandi urumva ko bikurikinyana na wa mwanya wo kuba kumwe nawe muremure byagutumye kuri mama ntiwigeze ubona ko n'ubundi wamuvuye iruhande. Urumva kandi ko ari suite y'indoto, uvuga ni gutakaza indangagaciro. Narababwiye ngo biyamubona mwebwe ngo burya nk'urugo umugabo n'umugore muzokwitekanira. Narababwiye muri ko muravuga urugo umugabo n'umugore, kenshi ugaragara ko ari isema si waba ari isema. Oya, nukuri siwe. Nk'ubundi aba nk'akarorero je nk'ubu uye nk'urugo rw'iwacu uvuga ati nukuri nta muntu n'umwe ariko bakana umugore. Pourtant kumwanje ni ntungane arahoza aratekanye niko se gukorera yamugabo wogikorera ukagikora avuga ati umugabo w'intungane abantu bose bakavuga nguko umugabo akuramvuriye ku kuboko cyangwa umuntu wogira ingorane bo sibyo gusa ibyo nibisanzwe sibyo biranasanzwe mugabo basibe nabo bantu nabo bameze uko baba babika inzigo muri bo babika umutima mubi muri bo ku buryo bw'uko ushobora kumukora akantu ukavuka ibaza ngo byaheze ngo byagize kumbe yakagwije ahubwo azogukorera ikindi kibi. Uwo muntu rero akugaragaza inyuma sibyo nk'uje urugo gwanyise izina ritandukanye n'icyo narindi n'icyo ndoye mose izina urugo gwanyise riratandukanye n'icyo nakuze ndi nkiri ku babyeyi icyo nakuze ndi nigenga cyane ko gera amazi imyaka myinshi nigenga ubundi je gwera ku myaka 12 gushika ndongogwe narigenga mu myaka 24 kubera iki 12 nari ngiye muri interna ne muri interna burya mubaza ngo umwana barizwe na nyina mba muhira ameza ngaye simba muhira ameza 3 gusa ameza 2 muci n'indwi 2 mu buruko bwa nawe n'indwi 2 mu buruko bwa pasika none amezi 9 mu mezi 9 aho ndahaba niho abahangenga naho narigenga yari education yo kwishura naho hariye ko twiyamira mu mabuate niki nikuvuga kandi ruhande gweza amashure nja kuba jenyene mba muri home bintu byose nkimenya nikuvuga rero bisigura iki ubwo buzima bwose byo zina nitwa ritandukanye jana kwijana n'izina niswe ndo mugore siniko navuga mu kubyara no mu kwabigwa no muri character kuko ndi ku mpuzu ndi kuri indoto y'umwana w'umukobwa nuvuga rero wowe urafise avertissement ku rukundo urimo sibyo nukuvuga kandi n'uyu munsi cyondi gitandukanye cyane kandi cyondi je nicyo narindi imbere ko ndongogo icyo nduyu munsi nicyo narindi imbere ko ndongogo nuvuga rero iyo hisemwe naburugo rurakwitira indi zino gatangara rurakwitira indi zino gatangara ibintu byose watinya ibintu byose wanka bikakubako ibitakubaye ko bakabigutongererako ibitakubaye ko bakabikuvuma bakabikekako urugo nikindi kintu kandi amahitamwe mabi kandi ababwije ukuri n'amahitamwe mabi twese twagize uko umugabo sinagondwa even nanje nabwo ndi nagondwa uko ubundi je ndanga nigisuzugura ahubwo nobabara muko ko umukobwa yindukije uwo muhungu avuga ati reka ndagoye biza atace bahirujeko mwiga nanje ibintu byinshi abagore benshi babikenyererako mugabo mwishe bikagera igihe bikakwica
Naje ubwanje ndabibona hakiri kare simvuge ngo ndabikenyerere ko izina niswe ntabwo nari kubyitwa nkuko nyene bona shaka nari gushaka nkitwa umudivorce nkagomba nkaruheba nkagenda nari kugira izina ryiza para rapport nubu iki kubereka amahitamo mabi ukagera ku rwego mwavuga ati nukuri cyakumaye narakirose mukizo kunkura ko naco nzoronka kwega ikintu mukora ugasanga ahubwo wari nuwo kwipfuza uri korera imirimo yawe kuko hari igihe natwe tugera igihe tukishingira inaye kubera iki haravuga uti none niba abandi bagore bagira iki naje nkabangira iki none ikintu nkenye nigiki byamwibaza ngo abagore baranigwa ningo n'imivumo ibiri hagati yabo swati imivumo iri ku mugabo imivumo iri ku mugore iyo rero Imana ikubona sibyo iyo usenga nk'ubu nkajewe nuko ntasengera mukuri ku ijambo ry'Imana nababwije ukuri mu perspective wa Jacob namwita nk'umuperesipiti we ko ngumurengera Imana yamuhaye mu ndoto abura uko abimbwira kubera ukuntu wana muri ecclesia tumeze ubundi dufise doctrine twujuje ijambo ry'Imana iyo haba uyu munsi mbabwije ukuri nakubwira ni ukuri uri musaza nje mu isi y'umwuka ndabyemera mu gisi y'umwuka kuko umugabo n'umugore mu isi y'umwuka bose baravukana twese ni our father in heaven twese ni dawa twese byagiye mu ijuru sibyo mugabo narabibona neza ariko ndabibona ko Imana itanyemera gukikora ubavu hamwe nawe nta n'ikintu na kimwe twari umva nta n'ikintu na kimwe kunyanganya kuvugana kubera ko mburu akeneye amafaranga cyangwa akeneye ibintu mugabo ikintu bimwe bya affection bimwe by'urukundo byiki byari ibintu bishingiye ku buntu bugaragara kumburu no musi bijya umugabo aba yaragutaye akaza kwera umumara y'umutaye akaza uwo musi ukagira igikundiro kubera umugabo kukazi kuri mwishyamwe runaka cyangwa uhembwa ukagomba kugukura kwa amafaranga akaza abo bantu rero nibo bishisi wowe uri muri avertissement y'urukundo rwawe mukobwa kandi ajya kuraba mweneye ndamwandikira inbox uri muri avertissement y'urukundo niyo mpamvu indangagaciro imutuza wacu uzisanga mu bana mwiganye muri secondaire uragera n'igihura n'ababaza uca bugufi ufite guca bugufi mugabizo guteza igisuzuguro ntabwo ari misi yose Kristo imbere ya Pilato hano hose yagiye ahora mugana yavuga ngo urabivuze koko hawe n'undi musi yabwiye Petero ngo umva iruhande wa Shetani hariho guca bugufi bishobora kugukwegera igisuzuguro yongera ko baza ngo nizawe yabonye ko ari mwizigo zari zipanze muri varize niya nabajije ati mbega niza zisanzaze nire kuvuga ari mu ntege nke munyuma rero urabona ko mama wiwe bahavuye baja mama wiwe igice cya gatatu cy'indoto urabyumva ukuntu gutakaza indangagaciro kubera gwa rukundo canke iki kubera izo nkundo iyo uciye bugufi biba byoroshe nuko narabwiye ko ikosa rya mbere nakoze mu gihe cy'ukoshanya n'umugabo wanje ntitwasambaye ntitwagiziki nuko ibintu byose kuko yaza je sinzi ko babiteguye mugabo asaza afise ruga ikomeye ndikuvuga rero ibintu byose yambwira numva bijaye n'ibyo shaka ntabwo ati n'ikindi kintu n'igikingeneye ahubwo amana ngasigara nisengere ndi musi y'umusara kuri sanctuary niho twakunda guhurira kuri sanctuary Maria yo kumushasha ariko niho twasozera mfukamye musi y'umusara ko narakunda cyane ari umusara wankunda gose sanctuary Maria y'Igitego hari ukuntu rero nacagenda nkapfukama nkavuga ati Mana uzondinde kuko babariza umuhungu ndabona n'umukiriso ndabona nukuri n'umwana wa Bikira Mariya nyene ningenda nyinjishitse n'ishapure zose nakwambaye niba zambaye uzomba barire singo zokobariza umwana uzomigishoboka cyose nzamugukundira namubyarira amandakurere narindi sangaje nagira ngo nyihera amahoro nyeri yekada navuga ati jewe ndazi nije ndisimba rubebe kuko jewe ukondi nukunyene sinyegeje mugabo nawe ari umuntu yitonza kantu anigirayo shanje jatanguye konyica kuko urumva twahura yiteye parfum naje niteye yinde bana reka babwira Imana irikira kwa avertise ubwo nibwo bugome bwa mbere kwemera okay umuntu akabwira ati shaka bigenda ukushaka bigenda ntumubaze uti bizogenda gute formule niyi umutahuriye geni byo kosa nakoze urumva nawe je muhindukiza itama naco muhurijeko nukuvuga urabihevye byose uvuze inti nakundi inkuko uvuga uti nzimenya nzovyikora we tekana komeza umbere umugabo mugurabana ko byagiye kukumarumaza mu nyumuka y'ibigwa kandi muzo n'indangagaciro kandi akabamwe n'igisuzugo n'uzitwaye ukamubaza ngo mbese niki byo gisuzuguraze uzitwaye nukuri Imana ikira bikubwiye uzitwaye yazivangatira niki ntuvuze uti zinizanje uramubajije na kwishura namwe turazidandaza aricecekera nagira amabwira ko abagabo be nabo niyakuririje ko mubabara cyakagirane akubabaza urubozo abo mugenzi wiwe mugarika wa mugenzi wari karakwimba
uwo mwana w'umukobwa witondera umuntu muri kumwe muri fiance ngibi yaba narasengera mu jambo ry'Imana cye nkarota nzi ko narota icyo gihe cye nkarota ngira nanjye ukimana ariko kimango kunye ukuvuga hari ibintu Imana ubundi Imana iravuga kandi irakora burya imikoshi yose imivumo yose twinjiyemo sibyo nicyo bituma Imana reka ikavuga ati inzira nawe wayiciyemo yahimwe agashugwe kakaroza ugasanga rero urugo rurakunaniye mugabo warubyayemo abana bazoguhoza umutima ku mutima cyangwa wakuye agakoni kazogushimikiza mu busaza cyangwa wakuye igitekerezo cyo kugana utazongera kwijajara mu buzima bwawe nyayo uvuga uti yinzirira ishyamba reka nacyo ndarihigamo si umurima ndariteramo reka nsige ndariteyemo ndarikuremo agashugwe ndagatuha cyangwa agakoni cyangwa agati niko bimeze nicyo gituma ishyamba burya n'indoto nziza sero y'icyo waboneyemo ibyo bitiwe nicyo Musari yagiye gukora imediyane none rero ngo n'abandi twiganye muri segonderi ngo haciye umwanya umwe acaraza arazitoramo zose arazitwara avuga ko ari iziwe nje ndamubaza buke buke mu gutwi ngo nizo udandaza nyishyura ibintu ntatahuye ndamusubijemwo nka gatatu atabyo numva nje mfata nk'uko nabyumvise ndabiheba aragenda ama nje mbona ndi kumwe na mama na grande sœur mama ariko araduha itomati ngo tudandaze vuba hano mwari mugeze mu rudandaza izi ni nk'impanuro kandi impanuro zishingiye ku tomati ni wowe ufise umutayi sibyo ni nk'aho umubyeyi akubwira ati mwana wa jewe uwo musore nimuberanye mwana wa jewe bimeze ko harimo itomati akabamo intore zivura ikirungurira itomati zirarunga ibyo kurya kandi we nawe wageze igihe na wa mufuko uragirane kandi ngo zari nziza gusa umvira rero impanuro iruhande y'ukujana n'ibishobisho umvira impanuro y'umubyeyi wawe kuko bagwaye nuze ngo udandaze imbere y'uko ujyana ibishobisho ngo winjiye ngo urukundo nagwinjiyemo ngo urumva umungu ndamwikundira wiyumvira ngo mbundi nzomukura nzogirane umvira ababyeyi ibyo bazaguha ni byiza cyo gituma wanyo wadandaza nziza kandi izo wadandaza ujya kubyeweza amajana 5 izindi ngo 1000 ujya kwisanga ari ubuni nazwe uzohabwa n'ubumuntu buzima hari igihe rero wihagara ko ikintu uri kurakora ugasanga ujya wibaza ngo twara tuvuga ngo ababyeyi ngo ne nk'ubu yomanura ikisabwe ubwe no ari mu mama ari kararima no bunca ni ukimuzi yari yambaye kuko ni kure sinigeze sindasubirayo ambwira ngo hani mwijana nisa ngo rakoke uragiye ne ngo giye ningi Gitega bona arumvise kuri gira ubugeni mwigisha ngo zomoye wihaye kugira uzogo mutwigisha ijambo kiba Tanga ni none ngo ariko nigisha bakibana benshi ndabona banzi ntihagiye nari nanamwigisha zari umwana byonzi gusa Imana yari yaramaye igikundiro ku bantu icyo ndacemera nuko uvuga iki nabwo nizawana urakoze ku mutima ndi ari ubundi bugobwa kandi je sinari nshyuye abagabo ikakoresha bwimvire kurogorwa je ubuzima byaguye ko nk'impanuka nta gahunda nari mfise pe eka nukuvuga rero nabone ngo bibabwiye ndirenganira sinamubwira nabi ndirenganira mu gice yambwiye ko ari koko nabwiza kubanza nkagenda gupfuka abandi jeye mugana agiye ku bitekerezo by'abandi mubyumve rero gusa niyo abisigura ko urwo atari rwo kubakwa mugabe Imana ibirikira kwereka hari yindi mbaraga ubukeneye rero impamvu ingo zitunanira buriya ni kwera yambaraga bwa bukomeza ubukeneye busumba ubw'abandi utokwiye butari ubwo kwijajara ukamenya ko ufite umugabo w'umuvumo ukamenya ko ufite iki nicyo ubukeneye kuraga ndabakarongiye harimo Kristo yabajije mu gatondo Kristo yabajije ngo jewe yatanze umutwaro ngo bamusengere abasaba n'impanuro n'umugabo ngo afise umugore babanye mu 2016 murumva ko aciye imyaka 9 sibyo rero uwo mugore ngo araboregwa ku rwego rw'uko ngo naho tutaraja naciye nimvira ngo ni mu masengesho kuri nzubona umugabo atakira umugore aba ari umugabo wo kubaka bari intwari wundi umusha atugahusha umugore gusa nasanze n'umusha atunga ashobora guhusha n'umugabo ibyo nabyo muzoze mubyongerako nukuvuga iki rero ikintu cyabaye gusa kenshi gituma bugeze wo kuri yivuze uko nuko iyo umugore ahushije umugabo mwinshi iyo ari umugore yubaye ari umuntu muzima abo ukomeye mugo umugabo arashobora kwangirika kubera umugore kuko umugabo kugira ngo abeho muri strategy z'ubuzima atagira umugore n'ikibazo cyituma abasaserdoti n'abafurera bubawe n'ikibazo mugabo umugore arashobora kuba hata mugabo akitunganya kandi neza pana bimwe byo kuvuga ngo kwivuza utano burya rero guhusha umugore uri umugabo n'ikibazo pana bimwe bivuga ngo ngo z'amatasambutse ari abazisamburira hari abazisambura abo nyene
ndaje kukubwira rero avuga ati none nabuze icyo nogira simbona icyo nokwati uko ibintu byose mu rugo bisa n'ibyahagaze kubera ako kabarirwa k'umugore nk'uwo wamubwira iki wambwira uti fata amafaranga yose yamukureko natabishimagire reka da inzoga ni umwuka mubi ku buryo bw'uko iyo ukeneye inzoga umuntu wa mbere azogutesha ubumuntu azobanza kuguhuza n'abanyenzoga azokuma ibyo urya mugabo azigora uronka ibyo unywa kugira ngo umaramare umugore ajya gutakara areka kwiyunga n'umutima we akareka kwiyunga n'Imana cyangwa n'abasenga akajya kwiyunga n'abanywa ngo n'ubundi ni yare uba wayamaze kugenda uwo muhanurike nk'uwo uwo muhanurike gusa nyene mugore aboregwa kenshi no gusambana bikigwamo kuko ntamenye uko yasambanye igipfu cyose kiramusambanya kenshi no gufatwa ku nguvu afatwa ku nguvu kandi umugore aboregwa nta mugabo n'umwe ashobora kumuhuzuza nigikunda nk'uwo umuhanurike wambwira ngo mwirukane ntibiba ngo Imana ifatanije ntiyagira ugifatana wambwira ngo girike ngwihangane ukwihangana gute umugore aboregwa ko mbona n'abagabo borewe badashwe wasanga dushe mu gitondo bucumenge icumba wogihonga ari umugore naho birameze gute hari ibintu tubwirizwa gufatira strategy n'ubwenge umunsi umwe ataborewe jewe ari jewe nombwani nimba ukeneye kubaka heba inzoga udakeneye kubaka genda zikurongore nzorera abana umunsi zahejeje kukurongora uzogaruke wubake ndabarahiye no mwa 24 ubwo abana ndabagumya nta n'umwana ndagwanda mu kwambura genda iwanyu bakurere kuko ivyo biba biba kumugaragara ntihandi ububwira abana bivangatirana kuko naba afise inda baramurongora hepfo utashaka kumutera inda nawe ugasigiririzako kuko akora akabuto ka mbere nawe ubwawe izurugitse mwana muto isizo zitera inda zose nibyo akunda jewe rero ndababwiza ukuri uzagome munyita umupagani kuko beriki ubugi ndawibwira uwayirayeko nimba umugore ari ndananirizwa nakabaregwe ko umugabo zikanuka umugabo nawe yobigenza gute ico yoba ari karasingira ngaho nigiki nigitsina cy'umugore ni neza y'abana ko bana babatonuye no muhamasa yaba impfubyi yareka kuko ashoboye kuzinwa yoba ashoboye no kugira umuryango ko bazinywa nobwe ati genda wahisemo kwinzoga zikorera umuryango genda kumutaga sinomugirana nobwira abantu ni ibintu simbyihangane byo kuvuga ngo ndumugabo ngo ndiki niki kuko nubarera abana nubagira wapfa umutungo umugore asoba hajyana biraraje ko umugore waba ari ngyaje gusanga kuko uragenda ugafukafuka hari ya mukazo ugakomeza urugo mugabe imbore gwitembaga ngo bangurije umwana ngo naje mpetse umuhungu none mpetse umukobwa kuko yahetse umwana mucuritse aya oya ngo bukirisi ubwanyu murajana mu madini yanyu ubwo genda bwase kubera iki muvyara abana b'umuvumo kuza umuvumo kubana meti naramaramaye kubera inzoga nayo ubundi ugishishitira ukire kurangwe ngo ndasabye imbaze ni bimwe Kristo avuga ngo nkeneye imbabazi sinkeneye imbago ubu umuntu yozara akunyotora ngo mbabarira akubita ngo mbabarira hamukavuga ngo wone umugenzi ariyenda gashavura akagukubita rimwe ndetse n'igihe akabavuga ati mbabarira n'ukuri muganihaniyeko hari ibintu muzakwita ngo numuvumo mbwari imivumo izokugwaho n'imyanzuro dufata no mugore atazi gufata umwanzuro wamutunze ngutunzi no murungika aho ikintu cyoroshe ni n'umugabo kubera iki umugabo uriya nimuzaze mufata ngo umuntu n'umuntu ngo nabo ngo ibyo bagira ngo nibiki oya nuko ndabarahiye ni kujya wewe uri umugore ukamututsi kazogasamara n'umututu ubyara umuhutu none umugabo nimba ari umututsi umvugirane si byo biriko birica abantu ubu naho rero ingene babate avuga ati narangwe mu dukazi nshaka umututsi kazi ko ari wawe umuhabara wa n'umuvumo mu gihugu kwaki mudashaka tubivuke iyo mivumo rero kugwa no kwisobanukirwa izokugwa no kuvuga ukuri kuko ni nka wa mugore yavuga ati je umugabo wanje bimeze uko umuhabara ndabizi neza naciye amatara n'amazi ni kuvuga nawe ubwiye ati waho naco nzakwima 10 mugabo ko nongera kwimatanya nawe amaraso yawe nayanje byama bivangana ku mwanya n'agahindu neye ndabyaza mugabo genda umunezero wawe ube hanze nugera gutaha amazi tuzoyaguha woge tuzakugaburira tuzakomeza tuzakugororera mugabo jewe reka ntunganya abana banje ndera abana mwaza ko uwo mugore ari ikigugu uwo mugore ababwiye Imana ati ngo umubone
ingorane gusa nuko uca dutwagwa n'umuka w'usama yavuga ati reka noneho hakonja gusambana reka nihangane reka ngirene ni mwebwe mwabujije Imana kwihana abagome kandi kibabaje mu kubuza Imana kwihana abagome ubutumye umuvumo mu muryango wawe wiyongera babana bawe barushizaho kuwonka mugabiyo kuwonka wa muvumo mugabiyo wabaye umunyakuri Imana ihagarara ku ruhande rwawe kuri panshe yawe ikavuga ati no sinemeye ko umuryango ugenda kagirene ibyo na Abigail yakoze. Noneho rero reka ngeze ngaha turaja kubandanya jibyo ubwo ari kirere kiyodio nende nizoguruka ariko mu byumve mukwiye kuba intungane nimba Imana yavuze ngo nagasigarira nzomyora ngo shuka ku kicumi kagashitsi kari kasigaye izari mwavuga nawe muri kuwengetera ibintu bitaba vuga ukuri urengane umugore nabwira ukuri umugabo we adashize isoni umugabo abwira ukuri umugore we adashize isoni ngikirica kumugaragara nimba akane Imana yavuze ati genda mu mutera amabuye maka mu kibaya cyane yarakoze iki yari yafashe inzahabu yaba bakanahana akayibika mu nzima navuze ngo nayitware mu ngoro umugore abana bavuga ati buzuza amabuye mu kibaganisha burya njerihere mwebwe muzokora iki kugira ngo ishavu ry'Imana muri kure ku miryango yanyu ko n'umuvumo ku muryango cyangwa ibyo sino gusengera wo n'umwanzuro abaregwa atatanze amahera nuko abafise ibirenze gusumba abandi uwo n'umwanzuro mbwa nigenda so ko yavuze ngo mwabukwe nawe ngura mu mwihanije ngo naza ari gwemarika gahagarika shengero nzomugusubiza mufitiye uburenganzira ngicyo cyo kiragoshe no gukemura shaka wisunge Bibiliya biravuga ngo umugabo natasanga mu mugore w'ikimunezera amuhugwetera umurungiki wawe ngo munyuma niyongera agasanga hari ikimunezera ni mu gitabo cy'amategeko 26 niyo nyuma niyongera ugasanga hari ikikunezera harimo ikimunezera utarongoye wundi gendo munzane mugani wongera ukamwirukana hamugasura kumuzana uzobukoze ikizira namwe mumaze gukora ibizira bingahe reka imigiye kugendana na Bibiliya hari n'ingo mudashobora gucura hari n'ingo mudashobora kuunga si ibintu byose byungwa reka ndabwira ingane Kristo yaje kuvuga iyo ugomba gukorera Imana mwibanga ry'ukwabirana mwabirana Kristo ukamenya ajya muri ko kwabiranira ku mujinya bigaje byose gusingira urugo ko muba muri ko murabikora mu mubiri burya mwibaza yuko abasambanyi bahari hagati y'umugabo n'umugore bungana gute gasa ko mubyumva mu mwe wese akumva ko ari umunezero wiwe mukaganira mukabihurizaho mugabo akamenya intege nke z'umugore wiwe umugore akamenya ubushobozi bw'umugabo we aho ni Imana ibiri hagati yanyu bisigaye benshi murabasambanya hari gerawe wiwaje ukavuga muzi yuko hari umugabo n'umugore bosanga bubatse nk'imyaka 40 ugasanga nibigeze bubaka je naho ikintu cya mbere kibabaza nuko uzitwa ngo umukristo ukorera Imana ntuzopfa ubonye Imana mu maso yawe Epuruta muri kubyotera no kuri iyi si ni mu abanyakuru mbwite umushingana icyazanye kumwe nawe mwige kuvugana urugo ruri mu mugabo umwe batavugana so urugo nimba atabikunda mbwira uti nyakubaho tiburiya no kugira kawojeje wabwa ati burya rero ndagukumbuye ndakeneye kukubona mu maso yanje tuganire akwankiye burya Imana wowe nawe umuhamagare kwimudida nawe mwaza ko abahungu ba Yuda mu gitugabane cya 38 baziziki si Imana yabishe ugara Tamari ni yari umuhetikazi Tamari niwe yari afise ibanga navuye akavuka ko Peresi gisokuru cya Yesu Kristo sekuru wa Dawudi niwe yari yoroshe niwe byari bipfumu ku bana ba Yuda reka nimwisubireko mu abanyakuri umugabo akurenganije ntucupa uhengamira no ucugena imbere y'Imana bwiti nari hanganiye ibi bimeze uko none rabo ntunganire tubwire Imana n'umugabo mubwire muga ntugahengamire buryo canke bubafu kugira ngo unezereze irarira ry'umubiri wawe uzoba uri kuri henda Imana rero ibaho umugisha ibanezeze twasuba mu wundi mwanya w'indoto mukomere cyane Kristo ni muzima kandi agira neza byose amen.